大家平安，了解vai tu chua ka jam naman na makachina na sulibat. Saka tu chua ka jam naman na urja supui na kai no semas imazai tu ka chitsa wana na kai. Imazai tu tiro sulatan imazai tu tapuru ka tu tiro karam paju tiro puru ka tu 5karam. 箴言3章13节到35节。Azwa cau-cau anak kipakim tua puwarungan na mangwa. Azwa cau-cau na sejumak tua pulingalingaban na mangwa. Ayat tua aichua puwarungan taizwa kamangwaan kamangwa tua gi saka tapazangar anan tua kakingan. Puwarungan tanangwa anan tua muri-muritan ata au ata kina tingrayan nemana manga penolat neka noka ita no makaya padali puwarungan uri pagau-gau tanusum tua radu nasi sasu pagau-gauvi uta tua mangwaan puwarungan mawana uri su shivara na ana sarungwa ikatsawan sasu tiaki makatwa na sulivata papakazonan jaran napasusu tua puwarungan na mangwa ayatwa puwarungan na masam si punasinasi temaju kasyu ai kajunangan nanga pina sekakejeng no marereng semam puwarungan ai karwarwa nanga pina kaizwa ni maju seman sawan kinilangan ni maju mawana sinika izwa no na semevut kemasi kacaradan lawek saka mawana sinika lideku no ujal kemasi tua repus tisu na kualak izazayan kakezengi asu cawan katuasu kinilangan maya remavorabut aicu mawana uri papurban papupu zangaran tuasu kinai katsawanan urisu shivarana jemawaca makatwa na selengwa diaran saka ini kasuna uri maipu angata urisu shika na sulivatan na mereng sasu kana sekataet apate malia nekanu mawarungan ini kasuna uri barisake detu secevung isaunini tua sisarapai maru jalunen noa rali nakuya cau-cau ayatwa uri lakevinsung tua sulivatan noa marai-rai ini kasuna uri patir dengai angata papulatu tua su picur pusara de tua nangwa asu pas ilengin cau-cau tu suka izwa su picur pas iling tua su laidi maya pakilalava di maju apatenu tiau maya kinem tu pasarapai tuasu laidi masa paparangji di maju tanusun siniki pula idian tanusun no ini kasuna pinak kisana kuya no zuma maya 3,000 daya maju pena aterengan maya salinga tua nakuya asikudan cau-cau maya kicuar tua namai tazua kakudan ni maju ayat tua marerai masengat tua nakuya asikudan cau-cau kidatet tua nama sebet warung cau-cau marerai kemuya setua kina semekelan noa nakuya cau-cau
巴布芒瓦安多吉纳什么格兰诺南瓦阿草草，迪马杜什么那卡多那米转草草，什么巴扎尔多那米带的关草草。puvarungan caw-caw uri gemau-gau tua ligu nguru-nguru caw-caw uri patya kisya ai chu khai noa chmas satu soka jaman asini pupatarvan tian tian 尽自己能力帮助人。Papulatu tua su bicu pusara tua nangwa asu pas ilingin caw-caw ayaya pasmarau tianu店sa aichua sisua papuling tianu店，上帝是给每一个人不同的独特性。人若由此在社会上获得比较好的发展，那是上帝的恩典。因此，拥有较多恩典的人，就有更大的社会责任，要去帮助周遭需要帮助的人。长久以来，台湾基督徒尽心尽力实践自己的社会责任，因此许多社福机构都与基督教有关，譬如世界展望会、界再崇会、伊甸基金会和长老教会许多个社福机构。上帝给予基督徒的独特性，就是有上帝的话语引领，可以不断被提醒而成为更好的人，并在社会上有更好的发展机会。因此，人若得到上帝的恩典，就要去帮助他人，才是回应恩典最好的方式。Sinaya tu soka jaman-jaman pasmarau tianu-tin tu papulatu tua su bicur pusara tua nangwa asu pas ilingin caw-caw ayaya pasmarau tianu-tin. Sa aicha sini pakinim na tianu-tin. Asini papai no tsama tianu-tin na pakisumali aku pisur mangwaan kianama ki nama siswa toku mangwaan toku pisur pusara tua caw-caw ayaya pasmarau tianu-tin. 上帝给予我的独特性是什么？我拥有的能力资源是什么？我有用这些来帮助人吗？ayaya pasmarau tianu-tin tua manaruca galuina kinumnem latinana pulingalingau latinana kemelang tua mana sini pakinun mencantin tu suaka jama-jaman saka kainuli。恩典的上帝，感谢你照自己的形象造我，使我拥有自己的独特性，并拥有你所赏赐的能力与恩典。求你帮助我负起应有的社会责任，去帮助需要帮助的人。奉主的名求，阿们。Mali tu soka jaman-jaman nama katina misila selang sumupu kilaroi tua kainua cemat latapina enet setiapa susuin ayakana pasemarau latinana suleva tu soka kini adavan 大家平安。